chief bodyguard ya Oliver Tambo nkarhi mara Daniel Soldier nibuye ni mbala boots nimela ku ri loko siku lero ri fika nta ubuka nsuka niyakaya a hi nga swi tivi na ku ri nta suka niyakaya ni sungula kwihi xiboho xa khoto xi kombisa sweswo ku ri ina a va pfumeleriwi ku ri va tlhontlha ripoto liya yi lava ku va impeachisa a khota so xi pfumelana na vona ni ta tsona a ku ri leswiya swi vula ku ri a ku ri full court rotated i tijaji tinharhu leti hlelaku xiboho so ku ve na tijaji tinharhu ivi timbirhi ti fika ti ku ri yes a hi pfumeleni president va ya mahlweni va rijiwa within a limited period. Khalanga Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Nongo tibena thentsana kubela wara ya khumembiri nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingishiro Munghana Lonene FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stage lexi ko namuntlha i Ravumune na siku ra makumembiri ra n'weti ya Mhawuri lembe ra magidmbiri makumembiri ntsevu mina ni khala nga Pat Mathebula ni n'wana rismart wa xiyimo xitlhanga maxingiritano wa cecana makunelo wa ndandatsi ko jade mingishiro vera wena nga ngisela ri kwala movheni ya lena khensa swinene ku mi nghenisa ka xipandzamananga xexo lexo movha ya manyunyu anze tshama ni khandziya ka vengwina mi teke rito ra mina mi ri hoxa ndzeni ka yona khensile swinene mingisiro wa mina khensa swinene loko mi ni yingiserilela ka ngomnghomu ra khensa swinene nongonoko ya Afrika wa vulavula la ele ka Munghana Lonene FM wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu nhlekani lowu hi ta va ka hi bula na va ICASA va ta va kha va bula na hina hi langutaka timhaka letiya ta ti-sim cards na timhaka ta mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko swi ta ka timhaka ta ti-network hi ta bula na vona hi hafu ku pela awara ya n'we nhlekani lowu se hi ta va kha hi rhamba na wamiyingiseri loko ri na xivutiso tshama u ri endleve ta hi vutisa hi ndlela yeleyo i ta va vutisa hi ndlela leyo swi fambela na timhaka ta ti-network mi nga kuma ku lomu famba kona network a yi khomi sweswo swa ku taniya se tshama ni mi ri endleve mi ta kota ku twa ku va nga mi pfuna njhani tanihi va Independent Communications Authority of South Africa ICASA handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi ta va kha hi bula na va Limpopo Tourism Agency lava nga ta va kha va bula na hina nhlekani lowu hi ku ya hi murhangeri nkulukumba Freddie Griever hi ta va kha hi bula na vona hi va rhurhele kwala Studio 13 nhlekani lowu handle ka sweswo hi la ku twa letihomi mi nga na tona timhaka kwala mi nga koho hi ndlela yeleyo mi nga kha mi ni yingisela mi ri Gauteng ya Mpumalanga North West Limpopo na mi kuva ke audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za va ri ka byala lebyi byi nwiwaka Afrika-Dzonga loko ve ri na mabodhlela ve ri yini swa ku nwa leswi mi swi nwaka swa ku va na xihoko byala swi hetelela ka ntlhanu leswi mi nga swi xava xin'we xi va xi nga ri xa mampela ve mi ye ku nweni mbhamba yo ka yi nga ri yona
mi le ku nweni byala byo ka byi nga ri byona kwala mi nga kona se i tin'wana ta timhaka leti n'we mi nwaku ha mi khutaza ku mi va na vuxiyaxiya mi vona ku hi byo bya mampela na mi nga ta famba mi hundza misaveni mi nga swi tivi no mi dlaya hi yini kambe mi swi ri tani a khensa swinene loko mi yingiserile kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu ku njhani la ka bungeni laha khensa swinene loko mi yingisela xitichi lexi nhlekani lowu nango mi nga ni yingisela mi ri laha a role ha khensa swinene loko mi ni yingiserile laha a islington laha a hi buleni va ka hina kusukusela sweswi ku fika awara yan'we ni teka riqingho ra wena ni twa ku hi khome ti timhaka na teti hi vulavulaka hi tona kumbe teti hi nga vulavula hi toho ivi kusuka kwalano hi ya hi ya languta na timhaka ta ku na un'wana nga ni rhumela papila rin'wana ri khumbaka vuhosi byin'wana kwahala ka ririmi leri hi vulavulaka hi rona kombisaka timhaka ta ku ta va na ku cinca loko nga ta tivisiwa emusumbunuku loyi ya ka yena se mina hawu loko ku ve na ku cinca mi hi byela hi ta kota ku twa kahle kahle hi cinca hi suka kwihi hi ya kwihi sweswo swi khumba timhaka ta vuhosi a hi njhekanjhekisani hi swona ho vulavula hi swona loko ku ri na ku cinca ma hi vo mhaka kona loko vo cinca va ku ka va ncindani se i tihosi swi vula ku hi ta vulavula hi swona kambe a hi vulavuli hi leswiya swa ku hayi mina kahle kahle vuhosi ni vona nga ri byi fanele byi va bya ka hayi sweswo a hi ngheni ka sweswo hayi a hi ngheni ka sweswo a hi njhekanjhekisani la se hi ta va rhamba loko swo koteka hi ta rhamba na vo va lava khumbeka ku va vuhosi byelebyo va ta hi ta bula na vona hi ta twa ku gondo leri va nga ri famba ku fika loko ku ze ku va na ku cinca loko va lavaka ku hi tivisa koho kumbe va kha va ku tivisa va va ri fambise ku yini hi ndlela leyo mina na ha mi kombela va ka hina ku n'we mi nga kule naswona mi nga ngheni i swa va mindyangu swi sweswo n'we mi nga kule naswona mi nga ngheni 0860002543 nongoroko ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kulukumba Fadel Adams xirho xa huvo ya endla milawu tlhela murhangeri wa vandla ra NCC va le ku tekeni xiboho xa ku va ku langutiwa ka timhaka ta ku yisa vumbhoni bya vona emahlweni le ka commission liya ya madlanga ku va le ku nyikeni vumbhoni bya njhani ntatwa wena kwalaho nga kona ku wetwa ku ka ku nyikiwa vumbhoni bya njhani hi ndlela yoyeleyo ku na nxungeto wa ku nxavo wa mafurha wu nga tlakuka hi ku ya ka rhandi loko n'hweti leyi hela hi mhaka ya ku timhaka ta le Iran na America a ti lava ku tshamiseka se hi ta twa n'wina ku kwalaho mi angula mi ku yini nomboro i 0860002543 nongoroko ya Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM na ri teka riqingho rero andzaka leswi tlangela matimba ya yena tlangela rito ra yena tlangela riendzo ra vutomi bya yena n'hweti yo hlayiseka ya vavasati Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ku ve na nhlengeletano leyi ri koho vhiki leri ya ku vulavula hi timhaka ta SADC ku nga nhlangano wa matiko ya le dzongeni wa tikonkulu ra Afrika lowu leya yi ri koho a Durban yi sungule vhiki leri nga hundza yi hela vhiki leri ku ri na varhangeri hi ku hambanahambana ka vona sweswo leswo hinkwaswo hetelele swi endla leswaku ku va na matitwelo yo hambanahambana kusuka ka vaaki hi tlhelo ra hi laha vukorhokeri byo huma ka SADC byi fambaka hakoho hi ndlela yoyoleyo se hi la ku ta twa ku n'we mi angula mi ku yini le ka mhaka yeleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa n'we eka toho 0860002543 wo sungula mi yingiseri hi loyi nhlekani ahe papa Njani bang? hi pfukile hi nga vona Mpfukile. Ela kuma daga SADC ba mu tari walela nyana loko li hi panga ngati ya ku sungula ku nghena sa hi chavisa ku nghena le moyeni. na mi Mkhumana Alfred no. La kuma da SADC. SADC le ayu voni ntirho wa yona baba hi yini. Hina va u dema tiko le hanje. Ino kumeka hi hlupheka swinene hi matiko ya hina. Matiko ya hina kumuza mu hi vona ya nghena ka next door. Hi ta kombela mpupu. Swi hele ku xanisekeni ka baba va hina a va swi koti ku va hi khoma kahle. Loko a vo hi khoma kahle na nga zanga hi sikile ka tiko ri nga ka loho.
Mina nda. a va swi koti ku mi khoma kahle njhani hi ku vanhu lava mo va hlawula a ni mo va hlawula hi n'we A ku muhlawula munhu bava yo muhlawula u nga swi mun'wana na mun'wana a ku nghena ni ka ku muhlawula munhu swi fanele ku gangisiwa nsati ku gangisiwa nsati hi mavunwa loko u nga na mavunwa wasati a nge ku rhandzi mara na loko va nghena lava tipolitiki va nghena mavunwa va ta endla leswi va ta endla leswi va ta endla leswi kona a va swi koti ku swi endla sweswo va endlela a swi khoma swa vona kambe a ni mi va mi kha mi swi tiva ku va nghene mavunwa hikokwalaho ka yini mi fanele mi va hlawula mi kha mi swi tiva va nghene mavunwa bava a lerimi ku lava swi tiva swa ku la nandziha u vulavula ka munhu u fana na mina na wena sweswi loko ni u khuluma na wena ni ku ta ku tshembisa xilo xa ku karhi na sweswi loko a ni nga ta ku tshembisa mara ni va ni tekana ni ku endlela se lexi yena hi xikombela ka sadek loko u vona matiko ya ku tala ku fana ni matiko ya hina ya Mozambique a va swi koti swilo va swi tirhisaka hinkwaswo va ha ri ku tirhisa swilo swa apartheid loko ni ku va tirhisa swilo swa apartheid ni vula hi ndlela leyi swi pfuna ni mapasi laha hi bisaka hi mapassport amapassport laha hi ma tekaka hina hi teka mapassport hi tiva swa ku fanele u ya lomu u ku lavaka wena njhaku u nga Afrika mara a swi koteki ku va hi endlela swilo leswi lavaka swo mapassport hi nyikiwa timhanimani a vanimani a ni vhakela mina ni nga nhuvunga kuma swa ku a vhakele mina a ni se hola ku ni kota ku ni mu tlhelisa muka ya kaya a tshama na passport za ronjela masiku swi tsandza yini ku va hi nyika masiku laha hi lavaka kona kumbe va hi nyika 3 months ya tirha system ya mabunu ya ku a hi nyikiwa ti-1 month khale na khale a 1 month xi nge neki nchumu number 2 loko vona va lava ku swi tiva swa ku hina fanele ku mun'wana na mun'wana leswaku laha a nghenaka kona fana na tifanele a sadek khume Afrika hinkwayo swi tsandza yini ku va khipa mali ya yi-1 ya Afrika hi kota ku mun'wana na mun'wana hi nghenaka koho hi kota ku yi tirha loko ko tirha mali ya Afrika ya sadek hinkwenu a yi nga ha ta nghena hina loyi hi ku na swa ku loko nghena South Africa a ni ti-medical ta n'wi ta tirha loko mi ri Mozambique loko mi ta hale ni ma ti cinca ti va tirhandi a xiphiqo yini xilo xexo xi bava ni xi cinca mi kota ka no tema a lexi ka newspaper loko ni heta ku yi funda newspaper leyi ni ta famba na yi toilet a ni nge suki na ni khome a lexaku ni na ku byela khalanga hi kusuka ka mina ni khome a 1000 ni ya Mozambique ni ya fushile ni ya funa homo na 4000 mara a ni nge teki 4000 Mozambique ni tata homo tata yi cinca la joni ivi nyika 4000 futa swi kona leswi se ku lava ku swi tiva swa ku xi ku za ni mina ni nyika 4000 i mali leswo na ni mi twile papa ni kesini lo teka a 100 rand sweswi na ku ka gedeni yi cinca ma ta ni nyika a 400 rand a 400 rand ya endleka 100 rand loko i li mali xexi kuma swa ku newspaper xexexo a mali se hi kombela ku sadek hi tiva swa ku hi vana va yona hina nga ni mi twile papa ni mi twile na cancer swinene 0860 002 543 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi koti ku mingiseri wa mina ni rivale ku sungula hi swin'wana leswi a ni lava ku sungula hi swona nhlekani lowu i ku va ka hina loko hi ka endla minjikanjikisano ya hina la ka nongonoko ni kombela ku hi papalata ku tirhisa vutsoniwa tanihi xikombiso na mikombela a ku na munhu a langaka ku va na vutsoniwa se i swilo leswi van'wani vatswariwa va ri tani van'wani swo va humelela ka vutomi leswi nga mi humelelaka na n'wina se mi nga nyiki xikombiso hi vutsoniwa na mikombela ku fana na loko ku ka nga voni vutsoniwa hi ku ka nga voni ntsena a hi ku ka nga endlini hambanani na sweswo nyikani swikombiso mi nga nghenisi vanhu lava hanyaka na vutsoniwa na mikombela sweswo swi ta hi pfuna ku hi tiphina hi nongonoko wa hina a hi xiximeni hi xixima na timfanelo ta van'wana ma swi vona ni tshemba ku swi twa karini a hi hundzeni la ku lahlekeriwa hi murhandzi wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 ni nhlekani ela nga kona mingisero Munghana Lonene FM hi tekeni lo mingisero nhlekani Ayeba papa mina mpfukini hi pfuka hi ku tana na nchumu hi ngo vona papa hayi mpfukini a cancer
Se no la ku nkarhi wun'wana ni vusa swin'wana leswi kuma swi nga hi pfuna na hina siku rin'wana hikuva wu swi vula swi ka swi endleka hi swi twisisi hi ku sweswiwa a ni la ku tiva ku sweswiwa laha South Africa va ri travel yi pfale 2 loko va ku pfale 2 ni tshama hansi ni tivisa loko va ku yi pfale 2 hi ku hi 2 hi 9 na 8 na 11 a ni voni ku ri i kona ntswatsi na nsati wakwe va na n'wanuna wena se va nga ta va tshama traveleni swi vula ku fanele ku tshama vana va hina laha ku fiki 2 va phunta va phuntisa ku ya mina loko ku ri mfumo loko nga swi endla ku pfala hi 2 loko va heta ku phunta hina famba misaveni ku sa ku phuntini tiko leri hi nge pfale travel hi 2 hi ka swi ku 2 hi va tlele vanhu va ku tleleni tiko leri wani swi twisisi mina ai maka ku vanhu va ku tleleni ku na swin'wana va ngeri ku na ikhonomi ya tiko yi langutiwa hi matlhelo mambirhi ve ri ikhonomi loko tiko ri ta fana ri famba kahle yi nga yimi yi nga yimi ku nga fiki ka ku hi yo mhaka ku ri na vatirhi lava tirhaka vusiku ku na vanhu lava tirhaka na nhlekani hileswaku a yimi loko ku ka ku xavisiwa na madyambu ku na van'wana va le ku xavisi va nghena ntirhweni ma yi va mhaka yaleyo na yi twisisa hi nga va loko na ku hina nkarhi wolowo hina vavanuna lava tiko leri vana vavasati va tiko leri hi le ntirhweni nkarhi wolowo na ntisisa mara leswaku yi pfala hi 2 vana va hi ku leyi 2 ku va ku ri vana ntsena a thaveleni vatswatsi va hi tlele hinkwini hayi vatswatsi hinkwavo va va ku va tlele van'wana vatswatsi va va ri kwele van'wana va chava va kha va ku pompa na swilo leswiya swa vana leswiya va kha va pompa vatswatsi va ri kwele a tithaveneni na n'we mudzamu ya pompa nkarhi wun'wana hayi mi nga ni katsi mina ka sweswo swa n'wina na mina ni la ku katsiwa kona loko mi ku va kona ni va tiva a va fa va cinca va nga ha vi kona hi lunghisa vana va hina va va kahle tiko ri ta famba kahle loko na ku ya hina hi ya tshama la ku va hina hi tshama kwaleni vana va hina va hlaya tibuku tiko ri ta kota ku ya phambeni kahle kambe loko ku va ku nyikiwa swibumabumelo swa ku milawu yi ta fambisa ku yini maya mi ya tisa swiringanyeto swa muxaka wolowo ku n'waya mi ta tsakela ku tithavhene ti nga pfali hi 2 loko swi koteka ti pfala hi 6 kumbe 7 hi ku hi ma 6 malamo hina hi vona vanhu ku ri kho va ri ku hlambeni va kha va huma lomu va tshama kona va tole na mafurha vo ka vo hati va ka i ntiyiso lomu wu vulavulaka mara a ni loko ni langutisini kusuka ndzhaku na mina ni hlaya mina a ni ri loko ni karhi ni kula a swi nga koteni va na ndhawu yo fana la ya mina a va nga ta pfumela va mhani va bava va nga ta pfumela loko ni me ni karhi ni kula la swakudya swin'wana loko ni karhi ni kula ni ku ni tshame ni tlele ni karhi n'wana tlele mbedeni picture swi hlaya ni tsundzuxa ku te yini ku onheka kwini nyamuntlha laha hi nga kona hi kurini hina loko hi kula na n'wana loyi ni fambaka na yena a nga ri kona loyi ni fambaka na yena ya tihon'wini a kala mhani a hi kala va bava va ku va dlele lexi va nga xi dya va ku wi va tswala va pfala nomu a va nga vulavula hi noyi se nyamuntlha loko ku famba swihlangi hi fale hi hlayisa swihlangi swi file va mhana swona swi swi tiku hi tirha hi leswi hi fike njhani laha hi nga kona a ni swi twisisi na ku loko ni vusa ni ri nexe ku cinca kwini na xikwembu lexiya a hina loko hi kula a hi twa nga ku va xihloniphi va chana ku xi vulavuli xona na lembe ri hela ki tshani twa vulavula hi xikwembu nyamuntlha xo vitaniwa xikwembu nga xi lo tshunela xiko xiwani na a ni swi twisisa ni ku kuma ka ntsala kona kona ni mi twini papa ni mi twini kambe tlhelo ri mi nga ta na rona ri na nkoka ngopfu ku hi ri languta ku ya mahlweni khensile swinene khensa mina ba inkomo papa khensa 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i mamukerile ka Munghana Lonene nhlekani inhlekani khalanga mjani hi pfukile hi ngo vona papa hayi hlayisekile swinene khalanga a khensa khalanga ni twe van'wani lani va kombisa ku vilerisiwa hi mhaka ya ku rixaka ra Vatsonga hi khomananga hi mani leyi ivi ni twa se va kombisa ku hi ku n'wana loko a humelela hi swilo swo biha ku va ku ri na lava tlangelaku but loko se ni mi yingisela mi ringeta ku lava ku twisa context ya kona ni vuye se ni twe nga ku maybe mi yingiseri kuloni laha a va ri ku lahlekiseni ka rixaka but lexi ni lava kombisa xona laha ni khalanga i ku mhaka ya solidarity whether ya race kumbe ethnicity which is not based or founded on principle
mina i mhaka leyi ni nga ta pfuka ni nga yi seketelangi yo fana yaleyo Khalanga, because ni twi nga ku laha tikweni ra hina hi na culture yin'wanyana ya dangerous ngopfu ya ku vanhu lava mi kuma ku va ti-cultivatela this cult following. Hi swi voneni vanhu vo fana na vo Omothoso na vo Bushiri ku loko va endla milandzu kumbe vugevenga byo karhi ku va ku ri na vanhu, can you imagine Khalanga va ku munhu i hehliwa hi ku pfinya kumbe hi ku dlaya, ivi mi kuma vanhu va tsutsuma va ya khoto va ku hi tele ku ta hi ta yimelela munhu loyiwa hands of so and so. Ni twa sweswo swi homboloke ngopfu Khalanga, because swi susa xindzhuti, swi kombisa na this social fiber degeneration leyi nga kona in society general ya ku va mi kuma ku vanhu se va tinyiketela ka ku va va seketela swin'wana swo huma endleleni without any shame. Ni twa swilo leswiya ku va ku ri mhaka yin'wanyana loko yi nga tshamisekangi Khalanga. kambe ni twa mi kombisa ku lahlekisa rixaka, mi vula ku yini? Mi vula ku vanhu va swi teka ku ya hi leswi vulavuriwaku, a va swi koti ku kumbexana va nga swi hlela ku hayi khona hayi leswi loyiwana a hisa kona i la ku hisa la yehe a lava kona. Va kona lava kotaka ku swi hlela Khalanga, kambe va kona lava mi kumaku vo va neutral, a va le ku swi twiseni kahle ku humela yini. Ma swi vona loko miyingiserikuloni va ta va fika va ku no a yi khomanangi tanihi rixaka ra Vatsonga, na mhani va yingiserini la ku ta twa ku i yini xi va motivate-aka ku va ta ku rixaka ra Vatsonga ri khomanangi, ma swi vona. But again yaleya ku mi kuma Khalanga hi hetelela in society hi va na ti-charismatic criminals leti hetelelaku ti tikuma ti va ti-role models in community. Swilo leswiya ni twa ku ri mhaka yin'wanyana yi hoxeka ngopfu. Ni vula ku vanhu lava vo fana va Cat Matlala Khalanga a hi vanhu lava va fanele ku va paradiwa as the role models in society, because swi vula ku we are saying ku future generations va fane va famba hi mikondzo yo fana na vanhu vo fana valava. Hina hi lava ku vanhu va dyondza xikolo, va hlaya tibuku, va va ti-professionals va humelela hi ndlela leyo. A hi ali ku van'wanyana va nga nghena ka entertainment na swin'wana na swin'wanyana, but a hi swi tiveni ku mhaka ya dyondzo hi leyi fanele ku yi rhandzisiwa ngopfu mahlweni, hayi ku hi va na swigevenga swi hetelela swi kumeka swi va swi ri ti-role models in society. Swi hoxeke ngopfu sweswo. Na mi twile bot na mi to tlhela ri mi teka na rona swi na nkoka ngopfu kwala ka ku tanihi rixaka hi fanele hi lemukisana leswi nga swona na leswi nga ri ku swona, hi kombisana xo biha na xo ka xi nga ri kahle hi ndlela yaleyo. khesile tlhelo rero mi nga ta na rona miyingiseri wa mina 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula. U kayela leswi eka Munghana Lonene FM. Sa hi languteni ka timhaka hi ku yiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini? Swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala ti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni, va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yima le ndzhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va twa ku kufumeta xitulu dibi wa ri tiva ni risile u tiva na ku nwela ni vula ku risile se va to kufumeta switulu sweswi ku va ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu, hi le ku tekeni ti-decision. A vona a va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process. A swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna, a ku vulavuli mintirho. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo Khalanga mingisere nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 1. Vadyondzi vambirhi na muchayeri va hundzile emisaveni ka nghozi ya mixo namuntlha. Fadiel Adams u vula leswaku u tsalerile holobye wa maphorisa papila. Ku na va MEC vambirhi vantshwa eWestern Cape. Mahungu ya xitalo hi awara ya 1. Fontaine, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makhomandlela.
sweswo mingisero mina 0860002543 kuna va MEC vantshwa a Western Cape so vona ku Premier Alan Winde in the cabinet reshuffle reshuffle ngwameriki ayamkela ngwana mingisero lo nhlaka papa mina mfuki ifokele ngobona but mfuki I can't but me mina butsate la ku vulavula hi mhaka ya vanhu va la Afrika-Dzonga ya ku loko ku humiwa tipeceni kahle kahle u nga ri ku humeriwa ku ya tshamiwa makaya ku nwiwa mabyala hi ku a ku na lexi voho self va xi create-aku kuma ku wa tiyindlu tin'wana letikulu tiyindlu letikulu ku hoxiwa va man'wana hala ndzeni ka toho hi ku vana loko se va ta va kurile va ri un'wana na un'wana ya tshama xitandini xa yena swi mi vava kwihi n'wina mi hume peceni n'wina butfet a hi languteni ku loko swilo a ku ri ku vanhu lava nga huma tipeceni then mali leyi va makaku ti-big house leti va ti makaku then va create swa ku fana na ti-hardware then ku kumeka mintirho self ku nga ri ku phela sweswi ti-hardware ku tirha eka vanhu va le matikweni laha hi marito man'wani mi vula ku yini mi vula ku vuvekisi lebyi byi nge le ku endliweni ku vekisiwa ka swilo leswi swi nga ta ka swi nga vuyerisi loko munhu a ya tikuma ake tiyindlu dikulu di sala di nga ri na vanhu hi ku na hi ta va fambini se swin'wana va fambini ene langutana loko se ku yiwa mandzaveni butphete mabokisi ya ku hola ma ku duro mara ku ri hi ku swa mabokisi swi tshikeni swi ya hi ku tsakisa hi ku phela mi nga rivali ku vanhu lava va kha twa ku vava se ku na leswi va langaku ku swi ta va tsakisa kumbe swi ta endla ku mimoya ya vona yi rhula masiva kambe leyi ya ku munhu loko a ya pensionini mali ya yena a vheta a yi heleleta kwale ka ku aka tiyindlu letikulu n'wi mi navela mi kha mi nga swi tivi ku yini ndhawu yaleyo yona na yi vona ku yi na nkoka ngopfu ku a yi fanele yi langutiwini loko ma langute butphetene la andzhaku a ni ri masitoko hina vanhu va mpimo hi butphete loko ni langute ingaku a hi swi tivi ku swilo swa hela masitokisi ene loko se swi ya helela vana va lava hi nga ta va se hi va tswalele le ndzhaku va karhi va taka mara mi kuma ku le vatswari va vo a va tirha kahle mara vana lava se va ta hetelela va xavisa musi na tinhundzu letiya mara loko mo va ku hi twanana hi butphete a hi endleni hardware hi nga still yi nga sala hardware leyi va yi karhi yi continue and then vana va 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 karhi va xava swilo laha ka hina me no twa swi ni vave butphete mhakeni ya ku tiko ra hina hi le ku ri nyikeni ka vanhu va le matikweni ya le handle ene mali ya khala byeriwa mari hi butphete munhu a ku a me ni karhele mali ri thicara choko leyi ku diroho wena hi wena nga maka choko hi ku nayiti liya wehe tlhava ku vavabyi le xibedhlele hi wehe nga ndla nayiti na a wu ntsangu nayiti hi ku nayiti yi huma somewhere wehe ntirho wa ku va ku tlhava vanhu ntsena hi lo dyondzela sweswo mara munhu a ku a me ni karhele what type of sweswo butphete se n'wina kahlekahle mi ringanyeta mi bumabumela ku yini mi bumabumela ku loko munhu a ya pensionini a nga vi pensionini leswiya swo pfuka nampundzu a ya ncuveni a ya byaleni a vi mpfuka a kha tikomba a kha tisa ku hambana kasi pensioni yi ndleriwa yini a ku ndleriwi ku mi ya wisa bavo butphete mali ya wiseriwa na wa hi valungu na vo vanhu lava matiko ya le handle va nga wisi ku va hi xavisela lomu tixopeni mapurasi lama ya khome swikhalabya swa valungu butphete ya wiseriwa mali munhu sweswaku a me mali a na ha yi lavi yi nga ha ngheni la ka me i koho munhu yaloyo butphete mara hina vanhu va ntima va la South Africa hi le ku swi endleni sweswo ene vanhu va lava va le matikweni ya le handle still loko mo languta laha tixopeni ka ha xavisa swikhalabyo sweswiya swi nga rhanga swi fika na sweswi mara hina hi ra wisa kasi hina hi to tshama hi karhi hi xava kumbe hi tirha na phela hina swi tikomba nga ku xa hina i ku hi xava hi tsheyiwa hi hundzuka vatirhi hi nge pfuki ndleni hi thole vanhu ene tiko i ra hina a mi voni ku big note yaleyo big zero butphete a swi tshamisekanga a hi ndleleni ku tiko ra hina hi ri owna hi swa hina sele loko munhu a ku n'wamabindzu wo bindzula yini ka ti-taxi na ku xavisa byala ntsena ma vona ku swi njhani swi sweswo mara hala ka loko mo languta swiphaza sweswi vanhu va maketelaka hi butphete loko swilo leswi swi nga hala ndzeni ka xiphaza a swi endli na 20,000 ene munhu u hola swin'wana swa ma 10,000 munhu maka xiphaza a makela ku a herisa makula
noto swi swa ku fana sweswo hina hi ta xava loko ku ri ku we emakini swi endla less price ya swilo leswi i swi tivaku swi fanele swi va swi ri normal ka ti-customer tani na ku va munhu a nyika vanhu va le handle va xavile sweswi hi ri vanhu va le handle a hi valavi mara va nghene hi kwini ku va ta kumeka va tshama laha hikuva va tshama na hina ka tiyindlu teti hi nga maka hi nga ha tshami kona hina madindlu lamakulu madindlu lamakulu ya nge pfuki na ku veka swilo lani hi nge pfuki ku ta sala va mani hi ku n'wanami wa mfana na wan'wanami hi luwan'wana luwa nhwenyana wa mfana i ta tekiwa lowun'wana wa mfana i ta ndla i ta kumeka maka xitandi xa i ta mi languta hala na hala i ta swi kota sweswo i ta hayarisa vanhu ene la a hi le joni hi le matikoxikaya ya Bushbuck nemetweni bota mina 0860002543 ka miganga ya ka n'wina ku na tiyindlu tingani leti nga akiwa mi ti vona ku himpela tiyindlu letiwana a ti nga fanelanga ti ri kona ka miganga leyi hi ku ti ta sala ti nga ha ri ku tirhisiwa hi ndlela yeleyo kasi hambi swi ri tani ku na xitiviso laha vengeri ku rhambiwa vateki va mahungu hinkwavo hi premier xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba ku va kona eka ku ta hlamusela ka mimbuyelo ya nhlengeletano leyi nga va kona ya exco leyi nga va ko hi ndlela yaleyo ve ni nhlengeletano yaleyo na vateki va mahungu yi ta va yi ri munduku hi siku ra 21 ra n'hweti leyi ya Mhawuri lembe ra 2026 hi ndlela yeleyo ku ta tekiwa swiboho leswi nga ku ta hlamuseriwa hi swiboho leswi nga tekiwa mayelana na nhlengeletano leyi ri koho ya provincial executive council leswi fambelanaka na timhaka ta mafumele vukorhokeri hi ndlela yeleyo timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi na swiboho leswi swi lavaka ku landzeleriwa tanihi xifundza loko kha ku langutiwa ka timhaka ta matirhelo ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo se ku za ni mi tivisa xitiviso lexi hi mhaka ku swi vula ku mindzuku hi ta fanele hi lava va xifundza va ta hi fanisela ku hi ku ya hi voho va ri mbuyelo wa ku fambise ku yini kambe hambi swi ri tano timinete ta 22 ku nga se ba awara ya 13 a hi amukeleni lava nhlekani ntikani papa mina ikona mvulavula na Litswele lani metani vulavula na mani Litswele la Kasisa Litswele hi swona sweswi ni hleketaka swona okay inkomo yana ni mahlweni Litswele ku na mhaka yin'wana ndzi hlamurisaka lani a hi ri ku nga ri khala ka tinyanganyana leti nga hundza a hi ri a ku ri na tiko ra hina ku ri fambisiwa vahlampfa va tlhelela ndzhaku na swin'wana ni nga swi vona vahlampfa lava vana lava taku lava va ri laniwa vunyingi bya vona van'wani va ha ri vatsongo va se fika na le ka va 30 years mara munhu kota ku lunghisa timovha kota ku penal bita swingo lomu a va vuya kona a va ri vanhu lava nkarhi wun'wana va nga dyondza kwala swikolweni swa kwala matiko va vuya ka wona mara leswin'wana swi ni hlamarisaka la ka tiko ra hina laniwa a hi zangi hi va na nkateko walowo wa ku kwalana hambi swi ri tano leswi va hlampfa leswi a va ha ri laniwa va tshama kwala mindyangwini ya hina majaratini ya hina va tsakile ku va karhi va tirha ndi vona ku ri na vuloholo ngopfu tanihi papa lava nga huma sweswinyana leswi va swi vulavula swi na nkoka ngopfu hi leswi hi fanele hi ti pfula matihlo hi swi vona hina vaaki va laniwa va tiko lera hi ra South Africa ndi vona hi ri na vuloholo ngopfu a hi zangi hi va na swi landzelela kumbe a hi swi lava ku swi landzelela swa ku leswi va swi endlaku va endla yini hi kota ku dyondza ka vona ku nga vuli ka lava va nga famba ku ngo kuma ku ri a ni vona va ku tala van'wana kuma swa ku na jaha less than va 30 years kumbe 30 years u kota ku rhana xitolo less than 30 years u kota ku penal bita movha u kota ku lunghisa movha a hi tshama na vona sweswi va fambile ku seleke space lexikulu a hi tshamile a hi swi landzeleli tanihileswi papa va karhi va vulavula ku kwalano a hi koti ku swi landzelela ivi n'wina loko hi kha hi nga koti ku swi landzelela milanga vulolo hikokwalaho ka yini milangi i vulolo hi langa vulolo ndi vona la mapurasini lero ku ri na mapulani wa ku ri na ku tirha vahlampfa ku va ku tala va fambile ku nga ri khale va last week a ni vona ku ri ku lume papa un'wana va ku va lava vanhu va ku ya tirha mapurasini vanhu vanyingi va fambile sweswi ni vona va lo vuya va lo tshama
Yeah. Se mi vula ku yini, mi vula ku vololangwa ku tirha. Ku va lava mali ku nge se ntirho nge se tirhiwa. Swa ku swi vuya hi kwini a ni swi tivi. Hi ku hambi va hlampfa lava va karhi va tirha kwala majaritini ya hina, va tirha mapurasini ya hina, va hinkwako na tindlu tinyingi ti yake hi vona. A ni ri hina hi hlula hi yini ku sala hi endla sweswinyana ku ri va siye vangwa lerikulu. Kambe va siye vangwa kambe hi swi dyondzerile ke hi ku na loko mi kha mi dyondza n'wana loko a suka xikolweni ka matric i va kha tiva yini hi ku va nga tivi nchumu so yelana na leswi n'wi mi vulavulaka hi swona swo lunghisa swo penal bita na hinkwaswo sweswo. Leswi ni ti vutisaka hi swona swa ku le ka matiko ya lamaya va vuya ka wona a ni ri loko onge a ku ri na ku ri va dyondzisa vana xikolweni sweswinyana a ni ri ku ri na lava va sadeke a ni ri why tiko ra hina ri nga koti ku dyondza ri dyondzisa vana va hina kusukela ka ku hala hansi ka tidyondzo ka switandati swa hala hansi a ni ri va dyondzisa ku va ya na swona mahlweni a ni ri ndi ti vutisa swilo xin'we swa ku loko sweswi yo va na xiyimo xa ku fana leswi vanhu lava va nga baleka va ze va fika laha ka hina loko ho kumeka na hina hi kumeke ka xona hi kumeke hi ri ku kwala matikweni ya vona hi nga swi kota ku endla leswi va swi kotaka va swi endlaka na u nga swi kota ku endla spaza shop u nga swi kota ku penal bita u nga swi kota ku yaka u nga swi ku tirha masin'wini na meto papa swa ku loko onge swilo leswi nga dyondzisi va dyondzisaka ku ka matiko lama va vona kombela ka tiko ra ka hina nkarhi wun'wana zama ku swi languta swa ku vana lava le swikolweni swa hina swi nga swi ngo koteki swa ku va dyondzisa na. Nemetwele papa mani to van'wana 0860002543 mina na wena ta vuya hisa mahlweni kambe hi sungule hundza laha. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 hour naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 0860002543 na n'wana ko yi Africa wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u angula ku yini comment timhaka kwala u nga yingisela u ri kona hi ndlela yoleyo a hi amukeleni un'wana muyingiseri hi twa ku yi angula a ku yini ku ya amahlweni 0860002543 na n'wana ko i Africa wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlekani a ku na munhu la 0860002543 na n'wana ko i Africa wa vulavula nhlekani khalanga papa mina mbalavula na Chauke Phalabolo Chahumba mi ze mi nyika task yin'wana hi 2024 muku ni endla physical study xa ku cheka ku patu ra na Magale na patu ra Lulekani ku na ku hambana kwihi ku mangheniwini ya wona Lulekani kuna nkinga ku na patu rerera ku nghena Lulekani ri vulavulaka hi ku Lulekani ku lero sungula loko mi ta mi ri a Polokwane kumbe Azanini ri vulavula hi Ben Farm mara na rori ya Lulekani ku na leriya ra number 2 lera ku loko isuka doropeni jika hi ro kusuhana lera R40 a ku ri na ku tikomba ku ri na project ni nge vuli ku i project because project ya ku a yi tikombi ya ka helo kusukela last year ku fika sweswi va hlupheka vanhu lava nga na timovha va hlupheka patu a ri heli sweswi ni vulavulaka na n'we kusuka laha mundzweni loko mi kha mi ya hi patu ra Humlani nkarhi walowo wa timpfula tetiya ti nga va koho hi January ku na xiblowa lexi nga onhaka a xi lunghisiwi patu leri nga endliwa leri ra nyuwani ndzeni ri vula ni ku a ri tikomba ri nga ri na quality na roho se ri boxekerini la ku na xirilo laniwani se ni lo chava ku vulavula tolweni loko mi kha mi vutisa va tatana Mongwe hi timhaka ta mapatu ni ku loko no nghena swi ta endleka ku va tlimba mara swi tikomba ingaku public works na Sanral a ve le ku tirheni aka ndhawu yin'we a va vulavuli xilo xin'we a va na mavonelo yan'we ya ku fana so a ni swi tivi mina ku hambi ni ta ku i national kumbe i masipala mara hi ku ya hi loko me ni languta timasipala va khondle mavoko endani na vaakatiko na lava nga na timovha va tikomba va nga ri ka nchumu va twa ingaku sweswi va fambisaka swoho swi kahle tigrader ti koho ka public works a ti endli nchumu na toho
so mana a swi tivi khalanga ku hi ta swi endlisa ku yini. kambe xivutiso ku ta va ku loko mi languta xiphiqo lexi xi nga alulekani mi vona onge xi nga va xi susumeta yini hi ku vona ka n'wehe hi nga se languta ku hi huma njhani ka xiyimo lexi. Xiphiqo xa lulekani hi ku vona ka mina xi susumeta hi loko xi fananisiwa na Namahale. Ya xi susumeta hi tipolotiki leti hi nga na tona Phalaborwa. Ni nga ha vulavuli hi ku ya hi rimbewu kumbe ku hlawula ku va mani njhani kwini mara swi tikomba ingaku lava va nga varhangeri va hina a tlhelo ra lulekani hi ximasipala a ve le ku vulavuleni nchumu hi service delivery ya mapatu na leswo tala mara namuntlha a ni nghenela ngopfu vulavula eka mapatu a ku vulavula leswi va na Mahale va swi vulavulaka hi tlhelo ra vona swi tikomba swi twakala loko va fika palamende ya masipala tani leswi vulavuriwaka hi valulekani a ku na nchumu leswi nga ku endlekeni vanhu va le ku hluphekeni ntiyiso kahle. Swi nga va swi vula ku n'wina a lulekani a mi hlanganangi leriya ra ku mi nga hetelela mi ku hlangana loko ya ka ku ni ta swi vekisa ku yini ka ku mina rito ra ku mi kota ku ya vulavula hi rito rin'we loko mi yisa swirilo swa n'wina. Lulekani a ku hlanganiwangi khalaka a ku hlanganiwanga ene na loko swi fika laha ka ni to nghenisa swin'wana leswi a ni fanele ni nga swi vulavuli na loko swi fika laha ka ku timhaka ta ku ya endliwa ti-demarcation va endla leswaku na ku endlela ku nga hlanganiwi total mi kuma ku wadi leyi nga Benfarm yi fanekele ya katsana wadi leyi nga na Mahale va chelani khati and then yi tsematsemiwa yin'wana yi yisiwa ka Silwane ku endlela ku vanhu lava va nga lava va nga hlangani total va nga vulavuli hi xilo xin'we because loko va fanele va vulavula hi xilo xin'we n'wana ta ku me wadi ya mehe khanselara wa mehe i le ka Silwane me khanselara wa mehe i le na Mahale mara loko ku ri ku tiwadi leti hinkwato swilo hinkwaswo a swi kumeka swi ri aka ndhawu yin'we a swi ta pfuna ku loko ku vulavuriwa xilo xi kota ku twakala a lulekani a ku le ku hlanganiweni so swi le ku hi affecteni ngopfu khalanga hi leswi a ni la ta ringeta ku vulavula swona mara a hi swi tivi ku ta endleka yini hikuva sanrali swi twakala ingaku loko tatana Mongo va ripote ku patu ra R40 ri le ku tirhiweni Phalaborwa hi na timayini ta ku fana na Foscor na PMC hi tin'wana ta timayini leti nga ku pfuneni ka service delivery mara swi tikomba ingaku loko va lava ku nghenisa voko National Department ya hina na masipala va la ta nghenisa mavoko na voho laha instead ya ku swilo swi ya vanhwini voho va la ta swi khomelela va swi tirhisa leswi voho va lavaka swona ni nge vuli ku va khomelela yini mara swi tikomba ingaku a va swi lavi ku swi endleka hi ku timayini letiya ti na yoho service delivery sweswi i government yi endlisaka swona na timayini letiya va na toho ti-department to fana na ti-government yi nga na toho ku va nga kota ku pfunana ka community leswaku vuyerisa miganga leyi nga kwala kusuhi swa ku vuyerisa muganga leyi nga la kusuhi mara ku fika sweswi se mi hehla ku yini mi hehla ku va masipala wa Phalaborwa va mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo va mfumo wa xifundza xa va mfumo wa Afrika-Dzonga a va na ku tsakela ka ku na loko ku va na ku tsakela a va lava ku tsakela hi ndlela leyi timayini a ti lava ku pfuna ha kona va lava ku ti pfuna hi ndlela leyi vona va twa ku ngeti swi ta va vuyerisa hi leswi swi nga yimisa sweswe swi ri voho va lava ku loko ku ri ku timayini ti na xin'wana emavokweni a ti humesi ti nyika voho va tirha ene timayini ta swi vona ku ri leswi voho va nga ku swi endleni a swi le ku tirheni swona mi vula ku loko ti humesa rhandi ti ku va lava ku ti humesa rhandi ti ku hi leyi rhandi pfunani vanhu vaaki va le Phalaborwa timayini ta swi vona ku rhandi liya loko yi huma a ya fikiri rhandi ka va ya fika hi ri 20 cents i tinga leyi nga na la Phalaborwa khala ni metweli papa na keza kumbe va masipala wa Phalaborwa hi ta fana hi va lava hi twa ku va angula va ku yini ku xiyimo xitetani va laveni khalanga xo hetelela a na ta vula na mhaka ya ku a va tlhe va phusha na ku mati mani vanhu va hlupheka hi mati nga ta van'wana lava va nga na tiboholi a va vulavuli loko yiwa mithini wa mati mara lava nga hava ku na vanhu lava nga siwana total va nga ri hava na nchumu tilori ti le ku tirheni 24/7 ti le ku xaviseni ka mati ene vanhu va le ku hluphekeni mati ma koho kusuka wota bota mara ma fika kun'wana ma fika ma yimisiwa ma kiwa hi tilori ma yisiwa vanhwini ma yisiwa hi tilori vanhwini mahala kumbe ma yisiwa hi tilori vanhwini va kha va hakela mali loko no vutisa ku no la ku vutisa tatana Mahesu ku hi kwihi tindhawu leti ku nga ha mati i lulekani hinkwayo kumbe matikoxikaya kumbe kwihi kumbe Benfarm kumbe kahle hi kwihi tatana Mahesu lava humaka koho va huma matikoxikaya na voho va ze va khanselara ku fika na sweswi ni vulavulaka na n'wehe va ha ri khanselara va wu tshama ku va na mati matikoxikaya so Benfarm a yi na mati total
swi ri mati lama loko maza ma fika le ka R40 ku na malayeni lama nga endliwa matlhelo rala ka makhuxani va ri buffer ma sungula ku helela kwala and ma helela hi yini vanhu vo ti endlela ti-illegal connection va yisa makaya ya vona mati a ma ha fiki la ku nga na vanhu masipala a wu le ku tsandzekeni ka ku controla ku mati ma ya vanhwini so wena xi vulavuri xin'wana xi ku why ku nga endliwi ku susiwa function ya mati aka Mopani yi yisiwa ka ti-local municipality ku endlela ku local municipality yi va na matimba ya kota ku controla ti-illegal connection va le ku tsandzekeni lava va Mopani va le ku tsandzekeni na mi twini papa ni khensi swinene inkom 0860 002543 nangona ko eAfrica wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela wona twi kusuka haleno a studio 13 ndari loko hi vuya mahungu ya misava hi ta va hi kha hi bula na va Limpopo Tourism Agency swona ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri va na murhangeri lowuntshwa lowu va lava ku n'wi tivisa hi bula na yena kwala hi languta na leswi va lava ku fikelela swoho ivi kusuka kwalano hi bula na va ICASA Independent Communications Authority of South Africa tsaba ta ka bula na bona ya fu kupela bona ya khume nar kana ngwana kwalo loko ha dyondza xikolo a hi dyondziwa swin'wana va ku iti tshetsa ti acronym ku ti abbreviation swa ku leswi swi yimele yini se ni vone muhumelerisi loko ni kha ni sungula ku ICASA va languta va ku ri ta hela vito leri ya ri lava ku a ri lava ku sunguriwa na kumbe swi ta fika swi helela moyeni kambe swi tana amkeleni n'wana mingiseri ri nhlekani buthati minjhani buta mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mani nahleka na mina hi kombela ku pfuna rixaka nongonoko lowu n'wina wa hi pfuna swinene xaka ra mina mani inkomba wa hi pfuna swinene wa hi dyondzisa swinene buthati ne ku na swin'wanyana laha ku byela rixaka na ku swi vulavula la moyeni a swi dyondzisiwa exikolweni and a swi kona ka tindhawu ta ku tala a hi vuswikomi u hlangana na swona loko u ya kun'wanyana ta mi nyiketa example mina ni tirha ka mfumo 19 years loko ni resigna ni ya na tirha swa ku xavisa tiyindlu ti-property xilo leswi ni nga fika ni swi dyondza leyi hi xavisela ti-professor ti-doctor na yini tiyindlu ani mara a xikolweni la ku dyondzisiwaku kona nti yin'wana va vulavulaka maybe va nga endla ku ri vanhu va dyondzisiwa xikolweni swa ku fana swa ti-investment a va ku dyondzisi ni ta mi nyika example mali ya pension boot tax mali ya pension ya wena ya ku hlayisa wena number 1 hi leswi na dyondzisiwaka swona ka ti-property industry difference ya hina vantima na valungu hi leyi boot tax valungu va xava yindlu hi kulukumba ni boot tax kumbe swo u tshama ka double story or u tshama ka yindlu hi kulukumba loko vana va yena va ku 18 years 19 va ya ti-tertiary or va kuma ntirho va kateka va nga yanga tertiary va kuma ntirho a ha ku pasa matric aneri loko a sungula a fanekele immediately loko a sungula ku tirha a va na 1 month 2 months loko a faneke a tshama na vona leswi va swi endlaka va n'wi hakerisa rent va ri fanekele u kuma ndhawu ya wena loko u tshama na vona u hakela rent leswi va swi endlaka loko immediately loko maybe last born u sungule ku tirha va xavisa yindlu liyani va swi vita ku ri ku downgrade don't upgrade se hina vantima hi teka mali ya hina ya pension bootpad va nyiketa 2 million ya once off ya lump sum and then ni teka ni ya endla yini ni ya nena aka double story ni aka yindlu leyi ni nga ta ka ni nga yi maintain ni ri mukhalabye or mukhegula ma swona ni nga ha koti no khandziya switepisi leswiya na ku khandziya switepisi u nga swi koti a ni ri ende uku vana lava va wena lavani loko vana va kha va tirha ma-Cape Town va tirha matiko le le handle ni le kwini a va vuyi laha ka yindlu liyani wena na nsati wa wena mi tlela ka xikamarani xin'we yindlu ya yina 4 bedroom ximovhani mi famba hi Kia or mi famba hi xibakanyana garage xa kona yi na double garage se a hi swi koti ku hambanisa timhaka ta ku fa se valungu va endla njhani va xavisa yindlu liyani loko no nyika example loko yindlu yi worth 5 million va xavisa va nyiketa 5 million they downgrade and then va endla yini va teka va xava small apartment 2 bedroom 1 or 1 woodpad 1 bedroom va tshama kona yena na nsati wa yena hi leyi va nga ta yi maintaina vona va ri vambirhi a va zi va famba va xava yindlu se hina vantima hi dlaye sweswe swa ku ri hi ta aka yindlu hi kulukumba loko a nga yi maintain a ni ri yindlu leyi ni nge le ku yi lorheni loko ni kha ni hanya ni kha ni kula ni kutani a ni yi fikeleli se ni na mali swa ndza ni vheta ni aka yindlu liya ya milorho ya mina ni nga yi lorha vutomi bya mina hinkwabyo
Buddha loko mi ri na milorho yalene mi sungula sweswiwani double story phela tiyindlu timbirhi a nge nyika example loko mo aka double story Buddha is a 2 house ani ku na xilebhe xe le hansi foundation ku na xilebhe xe le henhla leyi loko mi endla ma swi kota ku endla yindlu liyani Buddha ne mi endla xilebhe ntsena mi nga rufelanga henhla maybe mi aka mo swo a ku na roofing a ku na mafasiteri le henhla hala kun'wana mi pfarile downstairs mi tlela kona ku ri na garage hinkwaswo mi karhi mi ti akela kahle masiku lama swi easy Buddha mi pfula account mi ya vo cash build or shop leti hinkwato mi hakelela switina or mafasiteri kwale installment mi karhi mi hakela kwalaya ma vona swi nga mi pfuna ku ri loko mi nga tirhisi mali ya n'wina ya pension mi ya aka magumbagumba tindlu tikulu mi le ku chekeni ka vanhu va ku tala va nge le ku akeni ka tiyindlu a switandini ne le kwini na kwini ni twa mbilu ya mina ku vavani mikama n'wana va karhi va jelezela va raha loyi u huma ka ngove na yindlu a nga na muti a nga na nchumu ma swi twisisi mara Buddha loko mi lava ku endla swa n'wina swi 100% kahle ne mi nga pfuki na siku na dyambu swi vita ku over capitalize or to build at the wrong area or location ya wrong ne ni hleketa lembe rin'wana ni tshame xavisa yindlu yin'wana dorobeni la papa kona a dorobeni kwi a Fort Hill dorobeni kwala Polokwane loko va xavisa yindlu lani ta mi nyika example a ku ri double story se yindlu liyana hi faneke hi xavisa 3 million something loko faneke hi xavisa n'wini wa yindlu a ku number 1 yindlu ya mina ridzire ri nga kwala henhla wena mathebula na wena manimana u swi tiva ku ri it's not a granite top la South Africa hi khomiti granite top swa mapulanga ko ku nga swa mapulanga ne se a handle ku na ti-silver stone ku na what stone leto hambana se munhu luyani u xave ribye eAustralia silver stone a ri importa ri karhi huma le Australia leri tala South Africa va ri khate kahle khixina na design a lave na munhu wa ku khixi ra mina ri ya famba so ka ku hawa ribye ra mina phela ni xave 300 and something thousand it's a silver stone this one touch yes loko yes it's a silver stone but you're already over capitalized because no silver stone in South Africa imani ri ta pholisiwa yini a hi switori pholisiwa yini loko ro cracka ri faneke ri pfariwa hi swa ku fana sweswo se u dlina admita nkulukumba loyi hi ku wehe u lo over capitalize a ta wa teka silver stone ya wena leyiwani u ti xavela granite top a normal granite top wena ti fambela na yona kwala u ngo u ya kona loko ku ya humelela yini u ri silver stone ti-evaluation ta la South Africa na ku silver stone yini a va swi twisi ku swi humelela swi ya kwini se vanhu va ka hina a hi swi tivi especially vantima se loko a ko vona xihundla lexi xi le ka yini xi le ka dyondzo kumbe ivusiwana xi le ka dyondzo ya ti-property xi le ka dyondzo ya ti-property ku fana na mina ni nga tivi nchumu mina laki enough la ni tirha kona a hi hamba hi tela hi vanhu va aka defense force ku hamba ku ta vanhu lava mirini lava ti-insurance mutual whatever va ta hi brief ti-investment na yini va hi dyondzisa ku fana sweswo mina laki enough leyi na hina va ku sungula ti-commercial subject a Gijangove loko hi dyondza xikolo a va hi dyondzisa ku ri property is a fixed asset and then a car is not a fixed asset ku ri a hi dyondzisiwa swi nghenela nhlokweni ni hleketa a ku ri hina vo sungula ku dyondza ti-commercial subject va hi dyondzisa ku ri how to save money swa ku fana sweswo mara loko mo cheka Buddha vanhu lava humaka pension hinkwavo a hi hoxisa ka va ka hina va ka machangana ka hina mi va cheka hinkwavo lava humaka pension mi ta swi vona loko ku ri a nga ri na yindlu ku ake double story mi cheka ni tlha mi cheka ti-double story teto ku ri ku tshama vo mani eka ku byela vana va yena va le Cape Town vana yena va le kwini se i problem ya hina le loko a vo aka tiyindlu ka ndhawu ya kahle loko va kula va ti xavisa va teka mali loko yi va nyiketa 2 million a teka 2 million liya yena hi yona yi dyaka ku famba ti-holiday a yi hala na hala liya yin'wanyana liya yena ya pension a yi tshika investment a ku 5 years a yi tshami kwalaya a yi paka vanhu lavayani noti ku ri va na mali valungu lavani vo pulana swilo leswi Buddha ku va timhaka ku pulana loko hi endla tani hina swi nga va tani dangi xaka ra mina khensa mina 0860002543 loko hi vuya hi bula na va LTA endzhaku ka mahungu ya misava ivi hi tlhe hi bula na va ICASA n'wina hi ta mi rhamba leswaku mi hoxa xandla ka nongonoko lowu loko hi kha hi vulavula na va ICASA hi ndlela yeleyo sweswiwani ehenhla ka nhloko i awara yan'we ni le ka dzingidzingi sweswi i awara yan'we mi njhani ka dzingidzingi hayi n'wina na n'wina mara Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele awoxe. Ayavoyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke.
khensila kusirwa nkarhi mingisela mahungu ya awara ya n'we enhlekani hungu leri nga rhanga emahlweni eka awara leyi vadyondzi vambirhi na muchayeri va hundzile emisaveni eka nghozi ya ku tlumbana ka bazi na thekisi eka Maxaxani ehandlenyana ka Polokwane eLimpopo. Hinkwaswo bazi na thekisi a swi tleketla vana va xikolo. Muvulavuleri wa masipala wa Polokwane Willie Musuma u vule leswaku swipano swa vaxilamulelamhangu swi rhumeriwile endhawini leyi. The city of Polokwane confirms that a terrible accident took place between Jupiter and Diana in the Maxaxani area earlier today. The municipality's fire and rescue team so far confirms that in no distance time they will complete their rescue mission at the scene of the accident. Xirho xa Palamende xa vandla ra NCC kumbe National Coloured Congress Fadio Adams u vula leswaku u tsalerile holobye wa maphorisa papila Senzo Mchunu ku nga se hela 24 wa tiawara endzhaku ka ku pfula milandzu ya vugevenga ehenhleni ka vakulukumba eka xiyenge xa vugevenga bya vunhlori eGauteng. U vula leswaku a tshemberile eka vuxokoxoko bya Sira General Andre Lincoln loyi a nga n'wi tivisa leswaku vakulukumba a va ringeta ku ta nghenelela eka tidokete. Adams u le ka khomixini ya madlanga ePitori laha advocate Lee Siegels Ncube a nga rhangela vumbhoni. Let's pause there. Laid the charges the day before. At 8 o'clock the next morning, you know that Gauteng police is adopting the same modus operandi. Based on what? Again, the man with insight into these type of things. No, Mr. Adams. You have the cast numbers now. You cannot rely on a dead man every time. Ma'am, it's unacceptable. I understand your frustration. Let me explain mine to you, if you will. Please, please, just give me 1 second. I will explain it to you. Kutengwa ka nandzu wa muhehliwa wo lungisela swilo eka tipolitiki Brown Mokgotsi swi hundziseriwile emahlweni ku eka Ravumbirhi vhiki leri taka ekhoto ya majistrata ya Joni. Ku khomiwa kakwe swi vile kona endzhaku ko ya eka khomixini ya madlanga ePitori. Mokgotsi u langutanile na swihehlo leswi katsaka ku hlamusela mavunwa ku sivela ku tirhisiwa ka nawu no kumeka na xibalesa lexi nga riki enawini. Qweta ra mfumo Thame Mpekane. The matter should be set down again for bail application on new facts. Your Worship, we have arranged a date that this matter be remanded for that purpose, which is bail on new facts. The arranged date is the 25 of August 2026. Un'wana wa vana va Vanter Dlamini wa Nwenyani loyi a nga hehliwa hi ku dlaya ku endlela ku koxa timali ta ndzindzakhombo eBarberton u languteriwile ku nyika vumbhoni loko ku tengiwa ka nandzu swi kungela ekhoto ya le henhla eMpumalanga eMbombela namuntlha. Dlamini u dlayiwile ntsevu wa malembe lawa ya hundzeke laha xiviko xa ku kamberiwa ka xivangelo xa rifu xi kombisaka leswaku u lo tlimbiwa minkolo a pfinyiwa endzhaku nyana ku ya cukumetiwa ntsumbu wakwe endhawini yo cukumetela kona Malakatsa. Vahehliwa vanharhu ku katsa na n'wana wa yena wa nhwana va le ku tengisiweni eka nandzu wa ku dlawa kakwe. Vathavile Mthunjwa, Stian Mashakeng na Nombuso Ndwandwa va langutanile na swihehlo swo kunguhata ku dlaya, ku pfinya, ku tlhakisa vukhamba na ku sivela ku tirhisiwa ka nawu. Premier wa xifundzankulu xa Western Cape Alan Winde u tivisile ya Colond tanihi MEC lontshwa wa ndhawu ya dyondzo na Wendy Kaiser Philander tanihi MEC wa nhluvukiso wa vaaki exifundzenikulu xa Western Cape. Lont u sukile eka nhluvukiso wa vaaki laha a tirha kona kusukela hi n'hweti ya Khotavuxika hi lembe ra 2024. Kaiser Philander u tirhile tanihi mutshamaxitulu eka ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki tlhelo a ri mutshamaxitulu wa komiti ya ku cinciwa ka swa vuhlayiseki bya vana exifundzenikulu. Premier Alan Winde u tivisile hi ta mhaka leyi mixo wa namuntlha. So those are the two new positions in our province. I wish both of these ministers well as they take on the challenge that really faces them in each of these portfolios and enables making a big difference in the lives of the residents of our great province, the Western Cape.
xiviko xexo xi kemeta mahungu ya hina ya awara ya 1 ku langutana kambe hungu leri ri nga rhanga emahlweni eka awara leyi vadyondzi vambirhi ku katsa na muchayeri va hundzile emisaveni mixo wa namuntlha endzhaku ka ku tlumbana ka bazi na thekisi leswi swi tleketla vana va xikolo endhawini ya ka Maxaxane ehandlenyana ka Polokwane ya Limpopo. Van'wana mahungu hi ta tlhela hi vona wona le ka awara ya 2 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke. Eloise Richard, Bloemfontein, Musina, ku ya fika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela. Eloise Richard, Bloemfontein, Musina, ku ya fika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani police station hi tsake ngopfu hi pfune ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa ku na order yin'wana yikulukumba ngo swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau hayi swilo swi basi ngopfu hi tihitarila kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakini hi ri nga hampunduxiwa police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi laha kahle ngopfu bospete kahle ngopfu amilo xaviwa kumbe tani ta vula sweswo a ni xaveki bospete mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi seza hi va kahle hi va aho hi a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka Makuleke ka ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele vele ku landzelerisa na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi khenele a ve se za va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveni Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Enhlikani Bootpet aka Afrika wa vulavula lama vula na Fanwe Raison Govena Gandlani ka Khana muganga wa ka Davula. No Bootpet mina mina swona ku vahlampa lava nga famba hina a hi faneke hi dyondza swo dyondza ka vona. Na vona va dyondzi kwale matiko ya vona leswi va nga dyondza swona a va swi endla la tikweni hi swi na hina kwala tikweni swi endlaka va koho vanhu lava va penal bita va nga koho kwala tikweni va kona vanhu lava tirhaka mapurasini va nga kona kwala tikweni varhangeri va mintirho or vathori a va tholi vanhu va tirha va va dyondzisa mintirho na valava va fika va dyondza kwala tikweni ku rhana swiphaza ku rhana tishopo naswona loko munhu a ri na mianakanyo ya ku endla ma-business i ta endla a ri kwala tikweni a ri munhu wa kwala tikweni a swi nga endliwi hi vona va ri voxe a ni yimi naswona mina ku hina hi malolo a hi malolo a karhi a tirha a karhi a endla swilo hinkwaswo na lavan'wana va le ku endleni inkomu eka ni Bootpet na muhumelerisi ni twa vanhu vo tala swinene va kha va vulavula hi timhaka ta ku ri vanhu va South Africa va na vulolo ene swa ni vava swinene a hi ntiyiso sweswo vanhu lava ve le handle lava loko va ta na timali va nga xavisa misava ya vona leyi ku va ta South Africa va ta na timali ta ku sungula ma-business se na hina va hi kumi kha hi xavisa sweswo ivi loko va fika va take over and then vona va na strategy xa ku ri va swi kota ku chipisa ku ri hina hi kumeka se nga ku hi useless na ku xitoko xa kona a hi swi tivi ku va xi kuma kwihi ivi loko va nga ha ti ka hina hi mayelana na timhaka ta ku aka ku sukusela khale kha hi ti akela va nga ri kona vona hi ti foromela switina va nga ri kona vona se vo va na nkoka munhu lera ra ku hi za hi vulavula vanhu va ka hina ku va loloha loko ku ri valungu vo ka va nga ha lavi ku thola vanhu va ka hina hi mhaka ku ri vanhu va ka hina va lava minimum wage se lava va ve le handle lava va teka xin'wana na xin'wana xexi va xi tekaka va tirha yi nga ku ti-slaves se va chava na sweswiwani ku va thola vanhu va la kaya inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. sweswi
sweswo mingisero munghana lonene FM nteri loko ha sungula ni ku hi ta va kha hi bula na mutshamaxitulu wa Limpopo Tourism Agency Board lava va nga ta va kha va bula na hina nhlekani lowu hi twa ku kahle va ri yini vona tanihi mutshamaxitulu lowuntshwa wa xiyenge lexiwani nakoho swi vula yini ka vona hi nga langutela yini ku ya mahlweni ka xiyenge xexo lexi na ku kumbexani ka vanhu lava nga swi tiveki Limpopo Tourism Agency kahle yi tirha yini i swin'wana swa leswi kumbexani va nga ta hi pfuna ku hi kota ku hi anamisa miehleketo ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo nakona ku eAfrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko ni hlangana na vona ro sungula a na ha ri mudyondzisi vo va ri ka ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo a Limpopo i tatana Freddy Griva. Tatana Griva inhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM? Inhlekani usiyamena minjani? Pfukile minjani? Swi fana le jele. Khale a va ku loko ma ha ri le ka education va ku mi spin doctor se namuntlha se mi le ka Limpopo Tourism Agency tanihi board chairperson swi vula yini leswi ka n'wina? Ni rhandza ku sungula hi ku xeweta vayingiseri eka mina i ntirho lowukulu lo ni nga nyikiwa na board ya mina ku ri ta ringeta ku promota province ya hina ya Limpopo hi ringeta ku tana ti-program leti nga kota ku promota tourism ku endla ku ri tourism yi kota ku kula yi kota ku nyika vana va hina opportunity ya ku thoriwa na vona va kota ku tirha lava va na ku na ti-ideas ta ku sungula ti-business na vona va kota ku benefita va ti-supplier va sungula na vona va sungula swa vona so i responsibility ikulu leyi nga nyikiwa and then rhandza ku teka nkarhi lowu ku khensa varhangeri va hina MEC na premier na cabinet ya vona ku ri va hi nyika opportunity leyi loko ka nhlanganetana yan'we yo sungula leyi mi nga vulavula na yona na vatirhi mi vulavula hi timhaka ta vutihlamuleri accountability ngopfungopfu ka hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka leswi ka LTA na le ka n'wina tanihi mutshamaxitulu wa board? loko hi endla ntirho wa hina hi fane hi twisisa ku ri a hi ka mina le and a hi ka wena hi tela hi ntirho and ntirho lowu endlaku i ntirho wa lowu u fanele ku benefita vanhu va Limpopo so a ni ringeta ku va twisisa ku ri a hi fanelangi ku focusa ka ti-individual interest ta hina hi fane hi tirha as a collective na loko hi tirha hi fane hi tirha hi ndlela leyi hi kotaku ku ri vanhu va Limpopo na government ya hina yi nga hi nyika opportunity leyi va tiva ku ri loko hi ri leyi hi ta endla ntirho wa hina hi ndlela leyi yi kota ku komba responsibility na mali leyi nyikiwaka yona yi ta tirhisiwa for lexi va nga hi nyika wona for sure. minkarhi ya ku tala loko varhangeri va ha ku fika ka tindhawu to hambanahambana va tivekela masiku van'wani va ku masiku ya 100 yo sungula first 100 days hi ta va kha years yi nge lungi days n'wina mi tivekerini na koho mi lava ku fikelela yini ka masiku ya lama 100 kumbexana hi nga vutisaku ka wona? Xo sungula a ni vekangi 100 days but what I can say ku ri eka ti-priorities leti nga kona hi fane ku ya hi mina hi fane hi sungula hi ku hosta event leyi yi taku hi vhiki ro sungula ra September wa vumbirhi I mean hi ti 2 to the 4 kuna event conference yikulu leyi taku la province ya hina ya ku tisa Africa Tourism Leadership bata kwala Polokwane it's a huge opportunity for hina ku profile province ya hina na
ku dyondza from vanhu van'wana from across continent ya hina ya Africa around ku ri ntirho lowu endlaku hi nga improve kwini na kwihi. Xa vumbirhi i ku ri ku na International Tourism Day ya hina lembe leri itava focus ya South Africa hinkwayo itava kwala Limpopo. Minister va ta va ri kona, premier va ta hi rhangela, hi fane as Limpopo ku va the focus yi nyika a good opportunity ya ku promote province ya hina. Ya vunharhu i ku ri kuna investment conference leyi taku in October, na yona i project leyi ya LTA fana ku tirha ku ri kota ku rhamba all the investors lava va kota ku ta la province ya hina va ta tirha na hina, va ta hi pfuna, va ta investa, hi fana hi promote hi positiona ti-asset leti nga kona ku ri va kota ku investa, and in return hi kota ku va na opportunity ya mintirho for vanhu va hina. Va ri Limpopo i xifundza lexi xi nga fuwa hi swilo swo hambanahambana kusuka va Maphungubye, va Lake Fundudzi, hinkwako na Makhuva Slofu, tindhawu leti kumbexana hi nga tinyungubyisaka tani hi xifundza, kambe ve ri vanhu vo tala a va le ku yeni ka tindhawu letiwani hi mhaka ku kumbexani it's under explored. Hi yisa ku yini mahlweni ku vona ku hi khutaza vanhu ku va endlela tindhawu leti kumbe va tiva tindhawu leti to anama ta Limpopo? Bangehi because ava tivi tindhawu teto, so hi wona ntirho wa hina hi fane hi tirha na vanhu vo fana na n'wina, hi tivisa vanhu va hina ku ri ku na Makhuva Slofu. Loko va ri Makhuva Slofu vanhu a va tivi ku ri ni vona yini loko ni ri Makhuva Slofu. Mara loko hi kota ku ta na ti-program leti kota ku vhiki rin'wana na rin'wana va kota ku vona ku ri ku na Makhuva Slofu, ku humelele yini na Makhuva Slofu. Loko hi vulavula hi Waterberg, Vilavila, ku humelela yini le. Loko hi vulavula hi Kruger, ku na yini le. So wona ntirho loyi fane ku endla ku promota tindhawu leta hina, so that vanhu va kota ku ti vona na vona va tsakela ku ya kwale. Fana hi kuma whether i vanhu va le social media va vulavula hi ti-influencers, a ni tivi ku ri na n'wina mi nga va influencer. Hi fane hi ya na n'wina mi kota ku komba vanhu ku ri ku na yini la kahlekahle Limpopo. So it's about promoting leswi hi swi tivaku hi province ya hina, so that vanhu va kota ku ta from KZN, from Western Cape, na lava humaku out of South Africa, va kota ku tiva ku ri no ku na ndhawu ya so. Ni vona nga ku ya tsakisa na mina loko ni ri a South Africa ni la ku ya Limpopo, ni la ku vona ndhawu leyi. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava hi nge le ku buleni na vona mutshamaxitulu lowuntshwa wa board leyi yi langutanaka na timhaka ta vupfhumba ya Afrika-Dzonga, LTA Limpopo, ku nga tatana Freddie Gray, va lava hi bulaka na vona hi ndlela yaleyo. Ni kombela ku hundzanyana katsongo hi le mavhengeleni. Loko se ni vuya a ni lava hi vuya hi langutaka ku swi ta pfuna njhani ka timhaka ta hi ku minkarhi ya ku tala loko ku endliwa swilo ku va ku langutiwe swilo swo tala, ku fana na ku kurisa ikhonomi, ku fana na ku kurisa mintirho, ku va vaaki va kota ku swi vona ku himpela vukona bya LTA Limpopo Tourism Agency swi le ku va pfuneni kumbe ku va vuyerisa ehansi ka vurhangeri bya bodo leyi rhangeriwaku hi n'wina. Kambe sweswo hinkwaswo loko hi ta va hi vuye hi le mavhengeleni hi ndlela leyi. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa R5,000 ya beyili.
nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL enawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM. Xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo. Xikan'we na xitichi xa thelevixini swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na xiyenge swa mabulu. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena. Bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, magomba ndlela. La a hi sukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM wa yingisele nongonoko Africa wa vulavula hi le ku buleni na mutshamaxitulu lontshwa wa board ya Limpopo Tourism Agency lava ku nga tatana Freddy Griva hi bula na vona la eka hi langutaka timhaka to hambanahambana leti fambisanaka na timhaka ta vupfhumba na xifundzankulu xa Limpopo. Mhaka va ta va kombisa ku va tiyimisele ku tirha hi ndlela yihi ku vona leswaku Limpopo yi tiveka ku yi ta kota ku va yi koka rinoko ka vaendli hi ku hambanahambana kusuka ka timheho ta mune ta misava. Tatana Griva nkhensa swinene loko ma ha nyike nkarhi hi ta famba swin'we ku fikela ka hafu ku pela awara yan'we. Ni lava hi langutaka timhaka ta leti vulavuriwaka ngopfu masiku hinkwawo mintirho economy. Tanihi LTA mi vona onge mi ta hi pfuna njhani ka xifundza xa Limpopo? LTA hi na responsibility xo sungula ku promota province ya hina for vanhu lava va lavaku ku ta vhaka. Ya vumbirhi i vanhu lava lavaku ku sungula ti-business. Ya vunharhu i lava va lavaku ku investa va supporta ti-business leti nga kona la province ya hina. So ntirho lowu u ta pfuna ku ri loko hi tirha hi ndlela leyi i kotaku ku transforma industry leyi ya tourism la hi fanele ku vona vanhu va ntima, hi fanele ku vona vavasati na youth ya hina va nyikiwa opportunity na vona va supportiwa ku ri va kota ku na vona va sungula ti-lodge ti-guest house ta vona loko va ta na va ri na vukoti va ku endla ti-package hi fanele hi va pfuna so that va kota ku va na access ya ti-package ku ri va ta kota ku endla mali whether it tourism agencies hinkwato letiya ntirho wa hina i ku va supporta na ku vulavula na ti-business leti nga kona ku ri ti fanele ku thola vanhu va hina loko u ri na hotele a Phalaborwa u fane u rhanga u sungula ku appointa vatirhi from le Phalaborwa na loko u la ku xava leswi u swi xavaku ti-supplier ta wena u fane u nyika vanhu va hina opportunity so that na vona va kota ku supply xin'wana va va na ability ya ku ri va kota ku va na swakudya akaya va kurisa vana va vona. So our responsibility i ku coordinate leswi hinkwaswo so that vanhu va Limpopo va kota ku benefita out of tourism sector. Na loko hi va na ti-events ta hina hi fanele hi supporta we must not just talk ku ri la ku supporta ti-business ta vavasati mara loko hi ri na event ta hina we never support establishment or hotel leyi ownaka i n'wansati or a young person but mhakankulu ya hina i ku coordinator ku tirha na masipala ta hina ku tirha na ti-departments ta hina so that iva a collective Limpopo program ya ku tivisa vanhu ku ri tanani a Limpopo loko va tile la Limpopo un'wana na un'wana u ta kota ku benefita whether u xavisa tamati or una night club or whatever the case may be
loko va ri la it's a benefit to you. ni hi le kusuhi swinene na ku fika amakumu tatana Graver ni lava ku ta kuma rito ra n'wina ro hetisela kambe hi nga se kuma rito ra n'wina ro hetisela a hi tlheleleni nyana kantsongo ka mhaka leyi mi nga vulavula yona ya ti-influencer na ti-social media na yini hinkwaswo swi fambelana na ti-hashtag kuna hashtag Limpopo reimagined kuna hashtag more to enjoy swi tisa ku vaaki va langutela yini ka ntirho wa n'wina tanihi board na LTA tanihi agency. Ntirho wa hina swilo swa cinca hosi ya mina masiku lama as you say kuna ti-hashtag kuna ti-influencer kuna social media so lexi hi xi lavaku i ku ri ku va na a collective program ya ku ri n'wina loko mi ya kaya mi ya vhakela va mhani na vanghani va n'wina loko mi tshamile ku va na ene ku na ndhawu leyi mi yi tsakelaku as loko mi ya kaya swo boha mi ya ka ndhawu ya so mi kota ku ya le mi tshama and introduce us to that mi tirhisa ti-hashtag leta n'wina ku ri nono ta vuya la a Limpopo and hinkwerhu ka hina hi kota ku pusha agenda leyi ku ri vanhu va kota ku vona ku ri no vanhu va Limpopo they are very proud of province ya vona and ku na xin'wana le a Limpopo maybe na mina loko ni ri na chance ni fanele ni ya le ni ya vona ndhawu leyi ni nga yi vona loko mi posta all these things. Thursday every Thursday is Tourism Thursday. Kombela ku ri vanhu va hina va support program ya hina go anywhere invite us anywhere where there is an important exciting side or even just ndhawu leyi mi tshamaka ka yona hi ta kota ku tshama na n'wina and push this narrative of hashtag go Limpopo hashtag Diabuwa go Limpopo hashtag December in Limpopo all of those we need to push them. a hi hetseleni ku na vanhu va nga hi yingisela tatana Graver ku vaaki va Limpopo lava tsakisaka timhaka ta vupfhumba na vatirhi va Limpopo Tourism Agency va yingiserile sweswiwani ku tlhe ku va na timhaka ta ku kumbexani mi tile la ka SABC namuntlha swi nga va swi vula yini swi nga va swi vula ku mi tiyimiserile ku tirhisana na lekgotlagasho la Afrika Borwa ku vona ku hi kota ku fikelela vanhu hinkwavo na ku twisisa ku vona ku va na ku humelela ka nkarhi lowu wa n'wina tanihi mutshamaxitulu. Hosi ya mina loko mi sungula program ya n'wina mi vulavule ku ri Freddie Graver mi n'wi tsundzuka nkarhi lowu a ri ka dyondzo n'wina mi ri exikolweni. Mina ku va la ni ri kona ni pfuniwe ngopfu hi SABC so ni nge pfuki ni kholela SABC ntirho wa hina na ntirho wa n'wina hi fanele hi tirhisana ku ri n'wina mi kota ku humelela ka leswi mi swi endlaku na hina va LTA hi kota ku humelela ka leswi hi swi endlaku so I guarantee you ku ri hina as the board of LTA vatirhi va LTA na mina ni nga chairperson ya LTA ni tiyimiserile ku tirha na n'wina ene ni nge hi nge humeleli ka leswi hi lava ku swi endla loko hi nga tirhi na n'wina so sweswo swa boha and mi nga zi mi chuha hi ta vuya na kwala hi nga kona hi ta pfunana na n'wina so that hi kota ku humelela hi promote province ya n'wina hi nge promote hi humelela without n'wina. Hashtag go Limpopo ha khensa swinene ku va mi endzerile namuntlha ndzi va ha ta bula timhaka to tala hi ku famba ka masiku na minkarhi khensile tatana Graver na khensa hosi ya mina inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tatana Graver khale ngopfu va ri ka timhaka leti ta vurhangeri a vo swi wela se ni tshemba ku na board ya leyi nga ka yona va ya ka yona ya Limpopo Tourism Agency va ta va kha va vona leswaku ku va na ku humelela ku tiveka ku hi kwihi tindhawu ta vupfhumba a Limpopo leti ti nga koka ku rinoko ka vaendzi lava nga ta ku loko va tile va pfuna n'wena
tanihi varhurheli ku va mi kuma kumbe ku endla macheleni hi ndlela yaleyo nokona ku Afrika va vulavula hi ta ya mahlweni sweswi hi la ku bula na va Independent Communications Authority of South Africa ICASA hi bula na vona la hi languta ka timhaka ta mintlhontlho leyi nga kona ka ti-sim card leti ti ngo hangalaka tiko hinkwaro kambe sweswo hinkwaswo hi swi endla endzhaku ka loko ta va hi hundze hi laha mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi ndzawulo ya vuxaka na matiko mambe yi vula leswaku Afrika-Dzonga na Zimbabwe ya le ku tlakuseni matshalatshala vadyondzi vambirhi va hundile emisaveni ka nghozi ya ku tlumbana ka bazi na thekisi ku dlayiwile vavanuna vambirhi eka madzolonga ya mathekisi mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM na kunako i Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM ku haxala wona t kusuka haleno studio 13 eka nhlekani lowu hi lava ku bula na va ICASA hi bula na vona laha hi mhaka ya ku kuna xiphiqo xa ku va ku ri na ku hangalaka ka ti-sim card a Limpopo kumbe Afrika-Dzonga leswi swi hetelela ku van'wana va nge swi swa muxaka wolowo swi hetelela swi endla leswaku ku va na vugevenga se hi la ku ta twa ku vona tanihi ICASA va angula va ku yini loko xiyimo xi ri tani hi ndlela yaleyo lava hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu i Councillor Catherine Mushi lava hi bulaka na vona. Councillor, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM nhlekani. Thank you for having me and having ICASA. Maybe let's start from the beginning, Councillor, for you to explain to our listeners what your mandate is before we go exactly to the complaint that we got from our listener. Okay, I will assume you are asking about the mandate ICASA. Yes. In respect to telecoms. Remember, ICASA regulates 3 sectors. We regulate broadcasting, postal services, and telecoms. So today we are speaking about SIM cards, right? Yes. So, yeah, with that, then I will just briefly explain that ICASA's mandate is to allocate numbers to our licensed operators like Vodacom, Telkom, Cell C, those numbers that are then used by subscribers to make phone calls, use data, send SMSs. So mandate is as far as it concerns numbers. We give you a license to operate. With that license, we give you numbers because you've got to have a number that you give to a subscriber, and it will be how you identify who is using that number and who to bill. It's like your identity on the network. I see. I'm not sure, Councillor, how conversant are you with Xitsonga, because we have a complaint here. Let me try and play it, and let's see what our listener was saying. Yeah. Thola mina and already say kuna mali va hakela thola mazwana say so bana lo so pele so so rwalela kono mena kun'wana va fona vanhu swa vona swa correct iva ku heteleleni va xicukumeta a wu nge mukumi no nkuma so mali ku loko va kuma va heta lava I'm just ICASA leyi fanele ku yi mixana na swilo leswi. I remember MTN yi tshame yi fayiriwa Nigeria yi fayiriwa swinene a Nigeria hikuva va xavisa pack swi nga rikiwi. So the long and short of it, Councillor, our listener here was saying the abundance of SIM cards, the availability of SIM cards. We know that in the Republic of South Africa, we're supposed to see to it that we recur our SIM cards, but it will seem that there are readily available SIM cards that are all over here. And from his vantage point of having gone to places like Zambia and in Nigeria,
he also realized that it is difficult to get a SIM card when you are there because of the regulations. What is wrong with South Africa with readily available SIM cards, Councillor? All right. So let me also explain that ICASA does not regulate SIM cards. But because there is a very close relationship between a SIM card and a number, it is always expected that it is ICASA that must then manage the SIM cards that are in circulation. So let me explain it, Gary. So when I said we give numbers, then the operators, they get SIM cards elsewhere and they put the two together. But the legislation, the law that says every person must be registered on a SIM, it sits with the RICA, with the Department of Justice. And then the law that says every number must be associated, a number must be associated to a person, then sits with ICASA. We are aware of the problem, and we are talking to the Department of Justice about the problem. And this question should be asked rather maybe to the operators, that since they know that the law of the country says every SIM card must be registered so that it can be identifiable, then this question needs to be answered from the operators, because they are the ones who then activate numbers with unregistered SIMs on their networks, right? But then what we have done, we are then owning the problem in as far as the numbers are concerned. And we are saying we are now bringing out a new rule that will say no longer use a physical SIM card. In the past, you'd have to bring an ID, and I don't know what they did with the copy. We are bringing out a new law that is more digital and easy to adapt to. It's a biometric verification that when you go to a Vodacom or a Telkom and you're saying, I want services, immediately they must, at the bank, you put your finger on that thing and then it scans your fingerprints, and immediately they say you are verified. We are bringing the same rule into telecoms that will then mandate every operator to make sure that before they can activate a service on their network, the person that is being associated with that number has been verified. And similarly, the SIM card will then have to be verified. And remember now, I'm talking, you hear me making the distinction between the two, ne? Yeah. So we are owning the number. We want to know each and every person who has a number in South Africa. And Nigeria, what they did, they at some point shut down everything, and they said no one is going to be able to transact until you are registered. They had to re-register from scratch. South Africa is doing it rather more softly. We are going to say everybody who has a SIM card, even that SIM card with a number that you got from my brothers, and you've been using it forever, you are still going to be allowed to put your ID on it so that we know it is you who is using this number. And if you do not use that number, the operator must take you off their network. And if ICASA finds that there is a number that is not verified on an operator's network, then that operator will then be taken for non-compliance. So these are the interventions we are bringing. We are speaking to the Home Affairs. Actually, we've spoken to them already. They have also agreed to allow us to do the verification. So we, as ICASA, we are going to be able to pull randomly just 1 million numbers, for example, and pull 1 million numbers, throw them into Home Affairs' verification system. They will pull it out within minutes and tell us which numbers can be identifiable and which numbers still don't have people behind them. And those numbers that don't have people behind them will then have to be accounted for by the operators. So that is what we are doing.
And when, as soon as Home Affairs, the Department of Justice have agreed with us what we are negotiating with them, how we must manage the SIM registration, because currently ICASA can't do anything about SIM cards that are not registered. That law sits elsewhere. But if we can meet each other's, agree to each other's what we think, proposals, how we think, then the SIM registration could be part of ICASA's responsibility. Then in the future, I should be able to answer this question, as it will be my responsibility, ICASA, to make sure that SIM cards, numbers can be identifiable. I'm happy you have explained that distinction very, very well, Councillor. But then I'm also not sure if you said it and I might not have heard it. Who regulates SIM cards? Is it the operator? Department of Justice. The Department of Justice in the RICA law. Oh, yes. The RICA law, that's where this SIM registration is written, that every SIM card must be registered. And every SIM card, even when you lose it, you know when you lose your SIM card and you go and open a case, they give you a case number. That whole process is currently under the Department of Justice. Oh. But enforcement is a problem. So we are negotiating that because a SIM card and a number, go together, and people, understand it to be one thing. Even myself, when I speak about a number, sometimes I speak about a SIM card because that's how it is associated. Once we can get the two together, then ICASA will be able then to monitor and enforce SIM registration. And the way to do it is through the biometric verification, which is real time. We've had stories that people even use fake IDs and all of that. Now, that Home Affairs is becoming very sophisticated with their systems. We are going to be using real-time biometric verification so that by the time you put your finger down and it says, yes, it is me, then I will be able to be registered with that IMEI number and the number, the telecom number that you are associated with. And remember, I said we are doing it softly, that we are going to be asking everybody to place their name ID behind the number, because at some point, if you had not done that and there is a crime, and it is found that, for example, maybe you were using a number and you just throw that SIM card away and somebody picks it up and uses it, and that SIM card is traced back to you, you can be in trouble because that SIM card will be traced back to you. So the reason why we are not able to help even with the law enforcers is because a lot of SIM cards are not registered. Yes. But currently, ICASA cannot regulate that because it is not in the Electronic Communications Act. I see. All right. So do we have like timelines to say with the new laws that you are enacting, how long will it take for it to be enacted, for people now to see the benefit of the enactment of that law? Do we have timelines? So we have already published a law that says every number, we've got to clean up the numbers. Now, the biometric one, we are publishing it. I should have taken the date, but we are publishing the draft. ICASA has to go through the consultation process. So we went ahead with the one that says, numbers must be activated. All the numbers that are not active for 90 days, they must be taken off. I don't know if you are aware of that. We have already published that law that says all the operators must go into their networks and see all the numbers that are dormant, that have not been used for more than 90 days. Those numbers must be taken off, wiped out, and returned back to ICASA so that they can be reallocated for new customers. So that one we have already, you'll see it happening. We have already enacted that. The biometric verification, because we're still going through the process with DOJ and the Department of Home Affairs, we will be publishing it, I'm hoping, before the end of this month.
we will be publishing a draft for the public to tell us how best, whether they agree with how we are proposing it happens. Once it has been agreed, and if the process is not stalled by any other thing, we should be done by the end of financial year, which usually is end of March or earlier. I see. Yeah. Let me do a little of translation, Councillor Catherine. From there, I'm left with one question wherein we still have audiences who are still struggling to have good network coverage in their areas. What would we advise to be to those audiences? But before we do that, let me change what you were saying from English to Xitsonga. Eso soming sorom kana lona FM bala bangere kupulena bona Councillor Catherine Moshi laba ibula kuna bona basuka koka Independent Communications Authority of South Africa ICASA ika ibula na bona bakaba bula it makata sim card bakomsa ko kuya ibo ai botitlameleri ngopfu bya bona ku lawulana na timhaka ta sim card kambe bona va lawulana na tinomboro se leswi vengele ku ringeteni ku da swona i ku ndla ku hetelela ku tiveka ku nomboro leyi yi nga kona loko yi ri 079 leyiwani yi famba na pasi ra mani va ngeri i nawu lowu nga kona ku va byelela va tirhisaka ti-network ku ri loko ze ku hela 9 wa masiku nomboro yi nga ri ku tirheni yi suseni hi ndlela yaleyo hikuva vanhu va nga vi na ti-sim card ngo tshama ti nga tirhi nchumu ti hetelela ti hlohlotela na ku khutaza timhaka ta vugevenga va road traffic infringement authorities very se yi simeka xiphemu xa vumbirhi xa nawu wa vulawuri bya vuavanyisi bya milandzu ya vutleketi bya le magondzweni nawu wa ARTO wu karhi ku hangalasiwa eka timasipala ta 62 laha ku nga na tindhawu ta vukorhokeri ta 43 etikweni hinkwaro hi kona ku pfuna ku lulamisa swiphiqo swa wena swo tlula nawu hi ku hatlisa no olova. Teka goza sweswi, tsundzuka u nga vuyeriwa hi leswi landzelaka ehansi ka nawu lowa ARTO: ku tshoveriwa 50% loko u hakela ku nga se hela 22 wa masiku endzhaku ka ku yima ka ku kuma fayini, ku endla xivilelo xo kaneta no tlula swinawana swa le magondzweni, ku lulamisa mahakelelo hi switsongotsongo, ku hlawula muchayeri wun'wana na ku endla xikombelo xa ku herisiwa ka xileriso xo tshinya. Tsundzuka ku tirhisa tindhawu na ku endla tihakelo laha swi nga pfumeleriwa kona hi RTIA loko u hakela tifayini ta wena ta le magondzweni. U nga kanganyisiwi. Loko ri na swivutiso swihi kumbe swihi leswi fambelanaka na ARTO, bela riqingho eka nomboro ya 0861 227 861 kumbe u nghena eka www.online.arto.gov.za. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha, swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044. Yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Hi fika emakumu ya vhiki ra mampara ra ndin'wana na yin'wana ya nkoka. Thando hi loyi a taka na kungu ra vutlhari. Ematsangweni yo hakela nxavo hinkwawo wa xinkwa hi FNB u hakela 99 cents eka Pick n Pay na Boxer, naswona FNB yi hakela mali leyi nga sala. Loko u tikoka xilokweni hi yona ndlela leyi ku oloviselaka budget. Swipe khadi ra wena la FNB Easy, Aspire na Prime Life leri fikelelaka swilaveko leswaku u ta kuma xinkwa xa wena hi 99 cents eka Pick n Pay na Boxer vhiki rin'wana na rin'wana. Cincela eka FNB namuntlha. FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo. Ku na swipimelo, swinawana swo kuma mbuyelo na mimpimo ya kona. Loko xitoko xa ha kumeka, FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited, i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Birthday ya hina yi le ka xiyimo xa yona yi ri yoxe.
na ti-major birthday deals to fana na 5 kg ya ti-farmers choice frozen mixed chicken portions to 199.99 na 500 gram ya rama original 70% fat spread hi 27.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 6 September 2026 ntsena eka Shoprite. So mingisero mngana lona FM nongonoko iAfrica wa vulavula ka mngana lona FM akomandala sweswi hi nga vula ku hi ta famba hi valava lava va khumbekaka ka timhaka leti hi yo mhaka hi ri na councillor Catherine Moshi kusuka ka Independent Communications Authority of South Africa ICASA lava hi ngere ku buleni na vona nhlekani lowu va kha va kombisa hi timhaka ta swiphiqophiqo leswi fambelanaka na timhaka ta ku hangalaka ka ti-sim card leti ti hetelela ku tiva ko hi ndlela yoleyo. Ni vona n'wana kha ba riqingho la antivi i la ku vutisa swin'wana tshemba vuhumelerisi va ta n'wi languta ndlela yoleyo. Ni vona n'wana kha ba riqingho la antivi i la ku vutisa swin'wana tshemba vuhumelerisi va ta n'wi languta laha hi twa ku u ri yini. Councillor, thank you very much for holding the line for us here. Network ke mathata. Network is a problem in the Republic. You no longer in recent past one could drive from Giyani to Polokwane communicating with anyone without any problem, but of late it's difficult to drive from Polokwane to Palabora or to Giyani while at least you are still connected. In between here you will have no coverage. Do you know of these complaints as ICASA, and if yes, what do you think needs to happen with the service providers? Yes, we have had these complaints nationally. It's not just in certain areas. And ICASA has a monitoring team that monitors the quality of service. And they have been monitoring regions, and where they find that the quality of service is below average, they do contact the service providers to tell them about, to share their reports and get the operators to make commitments on how they are going to improve the quality of service. But what we have acknowledged as ICASA is that our monitoring teams on the ground are not enough to cover the whole of South Africa all at once. And, I've always said that if you do not have monitoring equipment on a daily basis, 24/7, to capture real time, and you get a complaint that says, I'm dropping calls between this place and this place on this day, you find that by the day ICASA goes there, maybe the operator has managed to improve the signal, maybe for a while, and then it drops again. Some of the problems are related to the unstable electricity grid, and maybe because of our limited knowledge of how electricity could impact the availability of services. I could just briefly explain that, when there is no electricity, these base stations work on backup power, batteries. And I don't know if you've heard the problem also with the battery theft and vandalism in some certain areas. The reasons are not the same that we get back from the operators in terms of what is the problem. But yes, ICASA is aware of the deteriorating quality of service, and I don't want to speak too deep into it without me having the report in front of me. I would rather we arrange another interview where we can then speak directly to this, and I will have the engineering team to take the interview so that they can share their experience on the ground, because it's not a project under my watch, but yes, we are aware of the problem.
Okay, so meaning that Councillor Catherine, of late, our listeners would be encouraged to do what in an event that they realize even if there is good supply of electricity, they still experience challenges. Yeah, what do they need to do? So I'm going to share numbers. There's an email to send consumer complaints to. It is consumer@icasa.org.za. I don't know if people still send fax numbers. No, I let. There's also a fax number. I was surprised to see it, but the information is on our website. I think the easiest would be to maybe get a WhatsApp line going, right? True. Because I think 100%. most people are on WhatsApp. Yeah, because the current one is mostly on our website. But there is, if you will allow me, I'm going to rather ask that you be put into contact with the regional executive. That is the man who will tell you of all the regions, what they have been observing and what they have been doing. But I will not deny that we are aware of the problem. I see. So let me rather, we have him taking the interview, and that if he's brave enough, he can even give his own number. Okay. But I was looking through the website to see if we've got a WhatsApp number. And I think I'm going to propose that they set up a WhatsApp number because I think that's the easiest way to communicate. Very true. Because when you send an email and it goes days unanswered, or you just get an automated response, then it frustrates. But be that as it may, says Catherine, thank you very much for your time. I apologize for my limited lingo. No, we'll work on it. Don't worry. Yeah, that's one language I can't catch. Yeah. Thank you. All right, Thanks. Thanks. So ming serom gana lona FM bala ba bulana bona councillor Catherine Mushi basuka ka ICASA ai bulana bona ba ka ba inika timhaka ku hambana ka tona hi ta ringeta ku ba landzelerisa ku ba inika tinomboro ta regional manager loyi a nga ta ku loko se hi vulavula na yena hi kota ku twa kahle xiphiqo swi le kwihi hi kota ku lungisa timhaka ta vuhlanganisi leti swi va swi helela amakumu hi ndlela yoyoleyo noko ku Afrika wa vulavula hi ta va kha hi ku tisela vona twix suka Phalaborwa Mindoko a hi nga vi kona a studio 1 a Masingita Mola Gyan hi ta va hi ri a Phalaborwa se swi vula ku hi ta va hi kha hi bula hi twa ku endleka yini le Phalaborwa hi timhaka ta siku munduku lo wana muthanongonoko hi ta ku gimeta kwala khensiti swinene ku va mi hi lombe ndleve mi hi lerisele mbilu kwala mi hi yingisela mi ri kona eka nhlekani lowu nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa rismati wa jima xitlhangomo xinkarhatana wa xichajana makunele vandandhazi a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku tanisi swa ni nga vula kusuka a Phalaborwa handle ka sweswo mi hlayiseka mana siku lerinene nongonoko lowu nga ta landzela sweswi i dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni ivi kusuka kwalano ku ta khoma ndlela i nongonoko lowu nga ta landzela hi vuhumelerisi bya Miss Kuli Miss 10 out of 10 i ta va kha tirha na DJ Matt na Matilda ina vito rin'wana i te hi yena mani kambe vito rin'wana leri a ri tsalela xikipeni kumbe xana a ri vuliwi leri kambe hambiswiritano mi va na siku lerinene mi hlayiseka ku dya ku engeta mahungu ya misava hi lawa na bongi n'wan'wana ti Maluleke tata Fontaine, Musina, kuyafika eBetri. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, makumbandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wana ti Maluleke.
Khensile Khalanga kusirwa nkarhi mingisela wa mahungu ya awara ya mbirhi inhlekane ku langutisa hungu leri ri nga rhanga emahlweni ndzawulo ya timhaka ta vuxaka na matiko mambe yi vula leswaku Afrika-Dzonga na tiko ra Zimbabwe ya le ku tlakuseni ka matshalatshala yo tiyisa swinene vuxaka bya mabindzu swa vumaki na swa vusirheleri. Vaholobye va matiko lamambirhi Ronald Lamola na Professor Aaron Morirwa va le ku rhangeleni tinhlengeletano eka Pitori. Lamola u vula leswaku rhangisiwile emahlweni ku tiyisa vuxaka bya tipolitiki eka matiko lawa. The Zimbabwe-South Africa route is one of Africa's busiest migration corridors. South Africa is the continent's leading migrant-receiving country, with most migrants coming from Southern Africa. Zimbabwe is the largest country of origin for migrants into South Africa, accounting for approximately 48% of the migrant population into the South African population. Movement between our two countries is a long-standing feature of our relationship, shaped as much by economic conditions as by the history and the geography we share. Xirho xa Palamente xa vandla ra NCC kumbe National Coloured Congress Fadil Adams u kanetile ku va tirhisile hi vusopfa vuhlanganisi byakwe eka holobye wa maphorisa Senzo Mchunu leswi va kona endzhaku loko a n'wi tsalerile papila mayelana vakulukumba eka xiyenge xa vugevenga bya vunhlori lava a va hihliwa hi ku nghenelela eka tidokete eGauteng. Adams loyi a nga ku nyikeni ka vumbhoni eka khomixini ya madlanga ePitori u vule leswaku xikongomelo xakwe a ku ri ku sirhelela vulavisisi no vona leswaku ku byariwa vutihlamuleri eka xiyenge xa vugevenga bya vunhlori kambe commissioner Sesi Baloyi u kombisile swivilelo swa mayelana hi ndlela leyi swilo swi nga endliwa kona. There's just something wrong about this whole process. It for lack of a better word, it stinks of machinations. Do you want to comment? Yes, please, Commissioner. Commissioner, I acted only because I wanted these cases investigated. I had no other motive. I emailed the minister twice. The minister's office responded twice. I'm actually appreciative of the response because other ministers don't respond. Vadyondzi vambirhi na muchayeri va hundile emisaveni eka ngozi ya ku tlumbana ka bazi na thekisi eka Maxaxani ehandlenyana ka Polokwane ya Limpopo. Hinkwaswo bazi na thekisi a swi tleketla vana va xikolo. Muvulavuleri wa masipala wa Polokwane Wele Musuma wa hlamusela. The city of Polokwane confirms that a terrible accident took place between Jupiter and Diana in the Maxaxani area earlier today. The municipality's fire and rescue team so far confirms that in no distance time they will complete their rescue mission at the scene of the accident. Ku dlayiwile vavanuna vambirhi eka mhangu leyi ku ehleketeleriwaka madzolonga ya ku baleselana ka van'wamathekisi eStrand eCape Town. Muvulavuleri wa maphorisa Wesley Twig u vula leswaku va ehleketeleriwa va balekile laha mhangu yi humeleleke kona endzhaku ka loko mhangu ya ha ku humelela mixo wa namuntlha. Police members responded to a complaint of a shooting, and upon arrival on the scene they found one victim who was declared deceased on the scene by medical personnel, while the other victim was transported to a medical facility for treatment but was declared deceased on arrival. The motive for the attack is believed to be taxi-related. Vafambisi University ya Technology ya Cape Peninsula va vula leswaku mapfhumba yo humesetela machudeni tikhampasini tin'wana ya humelerile tanihileswi va voneka machudeni yan'wana ya ri ku fambeni. Va vula leswaku leswi va swi rhangiseke emahlweni ku vona leswaku ku na vuhlayiseki eka lava va nga hlawula ku tshama va nga muki. University vula leswaku ina makungu yo ngetelela yo valanga ku pfumelela machudeni lawa ya lava ku endla tano kumbe ku famba ku endla tano hi ndlela leyi nga hlayiseka. Vafambisi a va nyikile machudeni ku fikela hi awara ya mune tolo ku va va fambile hi tindhawini leti va tshametelaka eka tona hi tikhampasini hinkwato ta yunivhesiti. Machudeni va vulerisiwa hi xiyimo xa lomu va tshamaka kona, mintlhontlho ya swa timali na makungu lawa ya bumabumeriweke yo ta teka timali leti tikolotiwaka. Leswi laha swi nga endla leswaku vana mapfhumba yo kombisa ku vilela ya madzolonga. Muvulavuleri wa University ya Cape Peninsula Lauren Kansley wa hlamusela. We are pleased that day one of the CPUT campus evacuations has been successful. Many students have taken the opportunity to go home, and for us the measure of success is simple, that we de-escalate violence, avoid a loss of life and bring calm to our campuses.
We believe we have achieved that. We bulked up overnight patrols to ensure the safety of remaining students and also to allow students who want to leave to do so without being intimidated by others. Langisahungu leri nga rhanga emahlweni ndhawu ya timhaka ta vuxaka na matiko mambe yi vula leswaku Afrika-Dzonga na tiko ra Zimbabwe ya le ku tlakuseni ka matshalatshala yo tiyisa vuxaka bya swo tanihi mabindzu man'wani mangu hi ta tlhela hi va na wona le ka awara ya 3 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wana timaluleke Digana hikanhlati ri hambanile masiku hinkwawo DJ Waroga Banangola DJ Waroga Mina 2 to 3 Musumbuluku ku fika ra Ravutlhanu na Ike Ngobeni the Jifa ntsena ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Enkaya na half minute kublawa ya mbiri kamgalana na FM risibra kahle kusuka ka bongani mkhanchwa swa nandziha ku famba na Yesu yimbela tinsimu ta ntsako endlela